Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الصلاة محمد البشير وبعض المكان مع محمد الذي ورحم مقام ربه. الحمد لله.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بشر وبلغ ما الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق، ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه الفائزين بنص الأمة في الآفاق، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna menjalankan salah satu dari perintahnya agung, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh umat manusia. Semoga nantinya kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan nantinya di akhirat kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan perkara yang harus kita usahakan sampai kita meninggal dunia. Hadirin yang mulia, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita, akan mengampuni kita dan memudahkan seluruh urusan-urusan kita, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah SWT pertama kali membuka dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di dalam ayat itu disebutkan yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang senang menginfakkan hartanya baik ketika dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Bahkan mereka walaupun tidak punya harta, mereka sedih karena tidak bisa memberikan apa yang bisa kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk giat berinfak fi sabilillah. Maka mereka datang, sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membawa apa-apa. Tawallaw a'yunum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa mereka untuk berinfak. Akan tetapi hari mulia ketika mereka kembali pulang ke rumah mereka, tawallaw a'yunum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka menangis, mereka bersedih karena tidak ada yang mereka bisa berikan untuk fi sabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Sebenarnya dia bisa meluapkan amarahnya dengan mengata-ngatai dengan kasar atau melampiaskan dengan perbuatan, akan tetapi dia tahan karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut nanti ada hubungan yang tidak baik dengan manusia yang akan dikisos di hari kiamat nanti, di yaumil akhirah nanti. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdabalakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga hadirin yang mulia, apabila ada orang datang meminta maaf kepada kita, maka perlebarlah rasa kemanusiaan kita, rasa maaf kita. Maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh ketika Fatu Mekah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan besar sehingga orang-orang Quraisy ketakutan.
Hadirin mulia, Nabi Muhammad SAW pada saat itu mungkin pasti dapat membalas, akan tetapi Nabi SAW menahannya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, aku akan mengatakan perkataan sebagaimana saudaraku Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikum yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan, tidak ada makian kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah SWT mengampuni kalian semua. Begitu juga mulia dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dihasadi oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur, dijadikan budak. Hadirin mulia, akan tetapi ketika beliau dalam keadaan jaya, saudara-saudaranya dalam keadaan miskin dan papa, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mencela mereka. Nabi Yusuf alaihissalam bahkan memberikan sedekah kepada mereka dan tidak mengata-ngatai mereka dengan kata-kata yang kasar. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika mereka berbuat perbuatan keji ataupun menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka lantas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yang kelima, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang mampu memberikan maaf selain Allah SWT, memberikan ampunan selain Allah SWT. Walam yusirru, dan yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan zalim terus-menerus. Hadirin mulia, itulah yang namanya taubatan nasuha. Yang pertama yang mulia, taubatan nasuha adalah menyesal karena telah berbuat dosa ataupun kesalahan. Yang kedua, mengganti perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu di kemudian hari. Hadirin mulia, orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala jamin, ulaika jazaa'u maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mengalir di bawahnya mata-mata air. Dan surga, hadirin mulia, adalah sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat amal soleh sewaktu di dunia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita karunia ketakwaan. Allah SWT membimbing hati kita, jiwa kita kepada ketakwaan. Dan Allah SWT senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah SWT senantiasa membimbing langkah-langkah kita untuk berbuat amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menjadikan kita kehidupan akhir kita kehidupan yang husnul khotimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mukhlasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن والإهان والميهان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت حتني قيام إن شاء الله تعالى من الأنعام يا رب. صو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan saf demi keserman salat. Matikan HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله العظيم لا إله إلا القيوم أستغفر الله العظيم لا إله إلا القيوم أستغفر الله العظيم لا إله إلا القيوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا غني يا حميد يا مولي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم اغفر لنا واختر لنا وسددنا في أمورنا وأهوالنا كلها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين